Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 ноябрь 2025 жыл. Туғандар, биз Чүй облусу Сокулук району, Сокулук мал базарына келдик. Койлордон баштап тартып көргөзүп беребиз сиздерге. Охо, эл көп го бүгүн. Каналды колдоп баягыдай эле дырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Реклама үчүн номерлери 077 388 350. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан сурап атасыз? Ден соолуктаңыз жакшыбы? 25-тен деп атам. 25тен. Койлор. Тиштеричи? Ар кандай? Тиштен баштап 6 тишке чейин. 2 тиштен баштап 6 тишке чейин. Саны канча? Көп экен, э? 50 баш. Жакшы. 25тен дүңүнө түшүрүп бересиз, э? Оода. Дүң жакшы эле түшүрүп бересиз. Өтө сону. Номер калтырып коесузбу? Айтып коюңуз. 708 078 46 46 26 26 52. Чалыңыздар. 25тен. Дагы сүйлөшүү жолдору бар экен, достор. Кеттик анда эмеси. Туғандар мынакей дыйкандар турат, 1-2 кармап. Аларды дагы сурайбыз, королордон дагы көрсөтөбүз дегендей. Ондай козулар дагы түшүп атат. Канчадан экен байке козуларыңыз? 12ден дейт. Мына койлор канча экен? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Баалар алдыңызбы? Ошо красканы берип коюп турсуз. Канчадан болду? Бир айтып койбойсузбу, сыр болбосун. 15,5. Жакшы. 15,5 менен алып туруп мына байкебиз. Базар жакшыбы байке? Жакшы. Жакшы, мынакей сонун экен. Базар жакшы дейт. Мындай койлор көп экен азыр. Могу кочкорду көрөлүчү. Кочкор канча экен байке? Алынды. Канча калдыңыз? 53 болду экөө. Кайсы экөө? Могу экөө. Охо, 53. Булар козубу? Коз экен. Коз экен. 53 экөө. Экөө жок. Мына жакшы. Жакшы, мынакей экөө 53 миң болуптур. Булар канчадан болот? Канчадан болот? Сода болуп атат экен. Канчадан? Буга 19 берип атат, бербей атам. 19? 19 дейт. Мына сода. Кайсыларды? Канчадан? 19дан. Мынакей 19дан бербей жатабыз дейт мынакей. 6 ай байланган. Канчадан бересиз ошондо? 20дан беребиз. 20дан беребиз дейт. Могунуз жакшы экен, э? Баары жакшы. Баары жакшы экен. Жакшы, рахмат. Мына тургандар. Байке. Сондан жем келдик. Жем жеген дейт. Мына 25 миңден. Meni qarang, men ko'tarilmayman. Siz uchun realni bo'l. Men 20дан түшүп атпайм. Канча берип койдуңуз сиз? 16750. Курук бу? Болду. 16750ден курук берип койдук туганыбыз. Жакшы. Мына сода. 17ден алды атат. Алсаңыз. Базар. Тоңжул боласың дейт. 5 баш бар экен. Бүт кочкор, э? Бүт кочкор экен. Мына соданын үстүндө экенбиз, достор. Алыңыз эми бу сиз уже бышырып койдуңуз. Алыңыз мына артыңыз ашпышты дейт байке. Жейли, э? Жеш керек. Жакшы. Мына. Не ол кетти? Кетелек дагы деле. Мен пина ойлоп. Кана өтүп кетейин. Бар. Канчадан экен моголар экөө? Эси жок. Мына козулар канчадан кочкор? Байке, экөө. 60, 30. Канча берип атасың, туган? 50 берип атам. Экөөнө 25тен. Сонун, мына 50 берип атат. Мына козулар. Бүгүн бул жагына кирип кеттик, тугандар. Козуларың канчадан? 18 миңден. Текең. Сеники эмеспи? Вообще бөлөккү бул теке, я. Мына достор, Сокулуктун көрүнүшү алыс жактан көрүп жаткан мекендештер, бейир көрүңүздөр.
Pazar kım kuyut erteң menen. Ne oldu? Bıştı eken bir görüp koyulur. Ne oldu? Bıştı mı? Ken o bir Ha, bışılı eken. Bışılı eken. Onca. Ken o pazarda жүрөсүz. Ola şunu aytып koydum şef. Men orta zaman Daldalçı degen bolot эле илгери. Азыр daldalçı жок турганда. Абдрахманова. 200 deveyli alıp kettim. Абдрахманова. Сұрадым а қойымыз бар шығып келіп қолымыз бармай отыр. Şunu bışırıp koyul desek çata bışpay atat. Men nanda algan bolsam belli. 1-200 сом 200 сом эметип атат. Кеттик анда эмесе. Mo эчкилер канчадан улак эчкилер? Баалар 5000ден эчкичи 9. Улак эчки 5000 9000 дейт. 15 десек. Кеттик анда эмесе, mo королордон көрсөтөлү. Королордон көп так дегендерге. Кандай байка? Десеңиз жакшы. Койлор сиздики? Канчадан бул бүгүн? 26'dan bolot. Круг 26дан болот. Тиштери кандай? 2 tiş, 4 tiş, 6 tiş koyulur. Мына 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш койлор. Саны канча байке? Bir de azı 28 baş. 28 баш бар экен. Мындай чоң-чоңдору да бар. Булар боозбу же качелекпи? Бул боозбу же? Бооз эми. Бир номерди калтырып коюңуз эми байке. 0707 0707 29 26 81. 81. Мына байкем ар дайым ушул жерде. Өткөнкүлөрдү саттыңызбы? А, жакшы, мына соодаңызды берсин. Өткөнкүлөрдү сатыптыр достор, мына. Кана кайсы? Эки койбу? Канча экен байке койлоруңуз? 40'tan da otobüs. 40'tan 2 тиш. Булар Кочкордон качтыбы? Kaçtı boz. Боз 40'tan 80ге. Мынакей, сүйлөшөбүз. Кимге чалат? 0504 054 555 555 401. 401. Жакшы. Мына достор, чарбалар бар экен го бул жакта. Чарбалар көп экен. Сурап көрөбүз. Иеси жок экен. Канчадан экен баасын билсең? 23'тен деп жаткан дейт, бирок иеси жок экен. Мына киши аралап карап атат. Анда донка бар деген. Анда эмесе бул жагын көрөбүз достор. Козулардан көрсөтөлү. Козулардан аркы өткөтүп. Биз менен болуп туруңуздар. Ана бул жерде да коз-кочкорлор бар экен, 15000ден сурап атты. Круг сурап атасыз да, ошондо. 15000ден суралып атат экен круг. Байлоого бордоп иш менен байласа болот, бирок бааларын эми өзүңүздөр чечесиздер. 15000ден ээси сурап атат. Түшүп берет да. Соода болдубу байке? Болуп атат. Канчадан бербедиңиз сыр болбосо бир айтпайсызбы? 14. Жакшы кел. Мына 14'төн берилип бериптир. Эчкилер канчадан? Айтыр, бааларын айтып кояр. Билесиңби? Мен. Я. 9 8 5 6. Рахмат. Атасы арбасы кеткен окшойт. Достор. Мо козулар канчадан экен байкелер? Ассаламу алейкум. Баалары 20500. Жакшы. Мына, булар чоң-чоң экен. 20500ден суралып аттыр. Окей. Кос бир туугандар көрүңүздөр. Мооларчы байке кимдики? Эси жок. Козулар бар экен, эси жок. Көрүнбөйт. Мына козулар. Бүгүнгө ишемби туугандар, эртең дагы болот. Жекшемби күнү дагы болот, ишемби дагы болот. Сокулук азыр номер 1 болуп атат базарлар. 8 гектарга курулган жер. Мына козулуу койлор чоң-чоң экен туугандар. Тилен эси жок экен. Я. 33500ден кеттир мына. Реально кеткен баалар, акчалары саналып атат. Тыр-тыр, шытыр-шытыр. Өзбекстанга кеттиби? Болду, мына Өзбекстанга кеттир, достор. Койлор бирок жакшы экен, койлор чымына көрүнүп турат. Мыкты маткалар дейт мына. 33500ден кетти деп. Не деп? 33500ден алды деп. Линиялары бар экен. Бир эн экен, туугандар. Бир эн экен, достор, мына. Бүт бардыгы. Бир кор экен да. 33500ден өзбекстандык жигиттер шытыр-шытыр алып кетти. Акчаларын санап атат. Мына. Козулар ээлери жок көбүнчө. Анда эмесе жылдык биз алдына карап. Туугандар, койлор көп экен. Канчадан экен булар?
Ha, ejeniki. Eje. Bağlары qanchadan bo'lib atadi? Mo'larning bağlarini aytib qo'yingыз bizga. Bular kastratlar. Kastrat bichmal. 22dan, nima? Bichmallar. Kastrat ekan. 18dan qo'ziga chiqar. Ha. Bular to'qtur. Bular 22 dan. 2 tish ba shunda? 22 mingdan 2 tish ishlar ekan. Uzun bo'lib. Yaxshi. Buna qo'ziga chiqarlar bor ekan bu yerda. Urg'achi bor ekan, aralash. Bayga qandaysiz? Qanchadan bo'lib atadi? Bular urg'asa 22, qo'ziga chiqar 35 dan otadi. Qo'ziga chiqar 35 dan otasiz. Bularni 22 dan. O 80 liniyasi deydi. Yaxshi. Rahmat bayka. Buni qo'ygancha tug'an? Qo'yingiz. 45. 45 deydi. Buna kichik qo'zlar. Ular qanchadan ekan uchovi? Ya, qanchadan ekan? 12'den. Sizgachi? 10 dan bu. Aykem har doim bozorda yuradi. Sherigi borlar yo'q-ku. Tug'anlar buniki bu jag'ini ko'rgazib beraylik. Hech ushul joqqa tushmaymiz. Bir ko'rgazib qo'yili, qanday bo'layotadi bu joqda. Qo'ziga chiqirlarni ko'rsatildi. Ayke qandaysiz? Qo'ziga chiqirlar qanchadan ekan bağlari? Alindi bular. Qanchadan bağlarini aytib qo'yingizlar-chi, so'ranchi. Ha, boshqa bir algan o'xshaydimi? Kraskalarni berib qo'yib turib. Alıngan o'xshaydi. Qaysi kanal edi? Don Xabar degan kanal. Ava. Qancha ekan? Rahmat, echkilar bayka. Baykam aytmaydi. Mana shundaylar bor. Shundaylar bor, ha, rahmat. Ha, shulashaverasiz. Emeda bor. Umuman, aha. Shulashaverasiz, ha. Qanchadan qo'chqalaringiz tug'an? Ya, 40 dan tishlarichi? Ha? Qo'zi tishdir. 40 dan deydi. 4 tish qancha? 50 ming. Bu liniyalar var bu. Liniyasi yo'q. Bu ariq ekan. Qutda yurdi. Qutdan chiqqan ekan, 3 bosh ekanda, baykada. Nomer qoldirib qo'ymaysizmi? Yo'q, ha, ma'qul. Bu teke kimki? Sizniki bu zaningiz kimi? Ya, Arashandan qolishmaydi-ku bular. 2 tish. 2 tishmi? Yosh ekan-a? Bahasichi? Bahasi 30 deb so'rayapti. 30 deb so'rayapsiz. Teke. Mana zaninski teke. Süt bag'itindagi echkilarni qarmagan bir tuganlar bo'lsa olsa bo'ladi. 25 bo'lsa shitir beradi. Shitir 25 ga berasiz. Kimga chaladi anda? Ochasiz. Aytыңыз. 706 menen 076 menen 57 57 56 56 bo'ldi. Uqdingizlar. Turgan qanchaga bishdi? Aytib qo'ying sen shuni. Ha? 17 dan baribir 17 oldi. Bu qayerga ketadi? Ular jiyaveraylikchi hozir. Jiyib, ha? Bu yoqqa jiyib o'tasizmi? Ha, bozor yaxshilar bayga. Бағалар qanday? Bir aytib qo'ybaysizmi? Ular sal qimmat. Qimmat asar. Mana 17 mingdan jana giraverishdi, bor soda bo'lyaptilar. O'sha 17 mingdan beribdi-da. Satarman. Ildira qalayında harakat qildilar, 17 mingdan bo'libdir. Satarmandan o'yi bo'libdi-da. Qanday qilgan? Bu qo'ylarning бағаларын aytib qo'yasizmi? Qanchadan bo'ladi? 25 dan kuruk bu. Tishlari qanday bo'ladi? Yoshlari 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha ekan mana. Yaxshi. Bo'smi, qisirmi? Aralar. Aralash. Qo'chqor yurgan-a negizi? Qo'chqor yurgan. Ha, yaxshi. Savdo bo'ldi bu bayka. Boyagi so'ralgan бағалар esimda, rangli bergan баға qanchadan bo'ldi? Ya har qanday beradi. Har qanday. Qanchadan aytmaysiz ko'rarmanlar. 2dan so'radi, 25 dan so'radi, 25. Ha, 1-2 dan olam debdi. Ha, tandab oladi ichine. Ha, bo'ldi bayka. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Savdangiz bo'lsin, ha. Ishingga egilib. Ha, rahmat. Bular kimniki ekan bular? Ko'rib o'tasizmi siz? Qarab, alayın da o'tasiz. Qo'chqor olamiz. Qo'chqor? Ha, so'liqlardan olayapmiz. O'zbekistondan keldingizmi? Ha, bo'ldi. O'zbekistondan keldi. Biz qo'chqor olamiz dedi. O'zbekistonda qo'chqor oladi. Ko'pi. Sebebi 12 oblast bo'lsa, qo'chqorlardan bag'ib, çayxonalarda osh demdeb, qo'chqorlarning yetimen o'tirishadi. Men oymal jeke. Buni emi bu jag'dan bir ko'rsatib qo'ydim. Bu mayda qo'zlar bor ekan. Qanday aka? Qanchadan? Qanchadan? 13. Oho. 13 mingdan deydi. Mana 13 mingdan deydi do'stlar. Kichkinaki qo'zlar deydi. 8-9 mingliklar yo'q-ku. Buni uchovi qancha bo'ldi aka? Бағалары. 14? Voy, kechirasiz. 14 mingdan ekan mana.
koylar okşaydı. 4 mingden. El köp. Pazarda. Daha da qarlap görüşetebiz bugün. Qanchadan eken bayke? Bas qozunu. 16 urgaçı var. Urgaçı mana 16 ming sürüp atar tuğan. Yaxşı. Ama olar çimolar qanchadan eken? Ne alasın? Qanchadan tuğan? Qanday? Bağlar. 14'ten. Urgaçı var. Urgaçı qozlar 14 mingden. Mana. Setler yaxşı eken. Aha. Mo echki qanday echki? O echki tekevi. Qancha eken teke? 15 ming. Niye parada bayga? Bitti al mana. Qancha aylık yaş? Maydağı. Ha bularınız qanchadan? Bunlar 8 mingden. 8 mingden eki. Yaxşı. Uşunday tekelerdi izlegenlerge nomer kaldırıp koyasızbı? Yok. Bunday satılıp beredi. Soda boldu. Qanchaga? 12,5 ming berdi. 13 daha verdi. Qancha oyunuz? 14. Ha. Savdanızı versin ne bayke? Oy 14 eken. Anda mese bistet, nayesinin aslında daha görsetelim. Ha, tuğandar mana bul yerde koylar var eken, minaki. Oşunda bayke qancha baş koylar? 56 baş. 56 baş koylar. Tişteriçi, yaşları. İşte 4, 6, 8. 4 tiş, 6 tiş, 8 tiş. Bağları en kızık. Jakın aytın. Bizim kattalıçlar. 18'ge болады. 18'den. Optom. Optom. Semiz. Semizek. Soyğonga жарайды. Soyğonga jaraydı. Жарайды. Mınaki 18'den bağa uğurlek mi ben? Mına. Azı tartıp gel atan bayki 18 mingden. Жақсы koydu bayki. Kimge çalatan da? 503 0503 03 03 20. 20. Uşul nomerlerge qayrılıp көрüңүздөр. Кичинекей ушул экен, калгандары мына чоң-чоңдор. Мо бар экен. Доставкаларын уюштуруп бере бересиз, буйруса. Құда қаласа. Алам дегендер Алам болсо. дегендерге. Булар байлоогобу же Жоқ, мал бұл- кылсагыбы? Bu yerde soyğonga ылайыктуусу бар bir жарымы. Жарымы байласа болот. Жарымын байласа болот. Малдан болот. Мал кылса да болот, Макул байке, ийгилик, содаңызды берсин. Мына ушундай. Достор, моякта да жакшы койлор бар экен. Кимдики экен булар? Кандайсыз байке? Канчадан болот баалары? 4 koy 1000 dolardan. 4 1000 dollar. Liniялары, жаштар айта бериңиз. 2 tiş. 2 tiş. liniyadan. Gruzin liniya 2 tiş. Moğollarçı? Bu 6 tiş. 6 tiş. Yoba. Yoba. Moyko, Karzay. 2 tiş. Eme. Valuyev. Valuyev öte çoğun gene. Nakta Valuyev kanı bulunuz ya. Emeçi bular kaçtı bu uje? Boğaz bu? Boz 4 öten. 4 öten boğaz eken dostlar. Mına. Eko Blandin Nevrez'den kaçtı 2 çoğun koy. Ha. Bu 5-5'ten kaçkan. 5-5 Blandin kaçıptır. Dizildin balazdan. Dizildin balazdan kaçıptır. Nomer kaldırıp koyun. Nomer 704 0704 59 59 22 22 30. 30 düşürüp beresiz mi? Şöyle şu yollar var he? Narkolar. Moğollar sizdiki. Bunlar koçkorlar bu. Kozu. Ha bardı urgaçı bu. 11 baş. 11 baş urgaçı kozlar. Bunlar 2025'teki Oha ek. 2025'teki kozlar mına. Aylık 7 aylık oldu. 6 ay 7 ay giyimde giyim uşunday tazalardan alam dese. Mına ki bayke mardayım uşul jerde. Şirokiy'din vunuçkaları nevereler eken. Bağlarıçı bayke en kızığı. 3000'den sura atabız. Kuruka 11 başka. 3000'den her birim mi? Her birini. 3000 dolardan ha? 50 tekken mına. Ayda koy. Azırkı nomeri bir? Hazır nomer. Mına. Canak nomerge çalınız da. Boz da var 1000 dolardan. Her biri be. 1000 dolardan eken. 4 3 Şiroki, bir özü. Evet. Narkın linyası neler? Mına. Tetrinkin bilbeye tut bu. Ne eken? Linya. İstedin mi? Ragaç. Ragaç deyik mına. Mına ki. Gördüğünüzleri boldan da sodanızı versin. Çalınızlar. Oğa. Uşundaylardan alam degende de bolup kalat da negizi. Koldan geçti görgöz verdik. Bu koylar kança eken bayke? Bağları. E'si yok bu. 80 mingden. Bular tişleri kanday? 2 tiş 4 tiş 80 mingden eken. Uşul 2 tiş. O garbonostu qarаңыздар. Mana ki. 2 tiş taza deydi. Boğaz mı bular уже? Boğaz. Jelindep turat deydi. Ana mo biri koyun ekan. Ha, biri. Ana mo biri. Biri. Ana mo 4 baş mı? 4 baş. Ha, moğollarda mı? Geçeyim. Buların bağları kanday şunda? 3 4 2 tiş 4 tiş. 80 mingden de adam. Bardığın.
Номерді айтып қойыңыз. 703 0703 менен 54 54 21 20. 21-20. Мо Қочқордой болгон эле экен. Болот, Бұл екі тиштети. Ушул эки тиш экен, Сүйлөшүү жолдору болот экен мына. Эки тиш экен. Макул байке. Чалыңыздар. О, ошол. Чалыңыздар. Жок. Адам тартпайсыздар. Канча экен Қочқорыңыз, байке? Баас. 60 сурап атат байкем мынакей. Айландырып көрсөтүп коюлду. Сода кылдыбы байке? Канча берди? Айтыңызчы бир. 45ке болбодуңуз. Бербедиңиз, Бир аз кошто бересиз. 50. Содаңызды берсин байке. Мына 50 миң болсо шытыр берем дейт. 45ке берилбептир. Базардын көрүнүшү. О, эжем катуу сода кылып атат го. Бияк сода кылып атат деп сизге байкен агай. Не, талаш болуп атабы? Талаш болуп атыптыр. Канчадан болду? Баалар. Баалар 18тен болот. Сатылдыбы? Жок, сурап атабыз. Байкасы. Не, талаш болуп атабы? Талаш болбой эле. Талаш атабыз. Талаш атабыз 18ден. Жеке болот. 18ден экен. Макул. Туугандар, мына ушул жерде бир жакшы козуларды көрүп калдым. Коз кочкорлор экен. Азыр байке жанында турат, сурап силерге билип берели. Байке кандайсыз байке? Жакшы. Булар козулар. Козулар. Канча айлыктар? 5-6 айлык. 5-6 айлыктар. Линиялары барбы? Йоба деген кошкор. Йоба деген кочкордон. Канча баш бар байке? Мына 7 баш бар. 7 баш бар экен. Мына кулактарын караңыздар. Бир коронуку. Бир коронуку. Эң кызыгы баасыгы, байке. Баасы канчадан болот? Баасы курукта 30-дан. 30 миңденби? Курук алган адамга 30 миң сомдон мынакей. Линиялары бар экен. Йоба дедиңизби? Йоба деген линия. Ошондо каяк чейин? Ушул жерге чейин, 2, 4, 6, 7 баш экен. Номерди калтырып коюңуз. 703 Ноль. 706 0706 менен 02 04 36 деген номерлерге карасаңыздар, мына разрестери чоң экен бирок мына. Көрүңүздөр, чалыңыздар. Доставка уюштуруп бересизби? Ала турган жетөөнү бир жерге алса. Сүйлөшүңүздөр мынакей. Бардыгы мындай көрүнүктүү, узун коз кочкорлор экен. Боло тургандай. Дагы өсөт булар эми, чоңоёт буйруса. Мына момдай болот. Макул. Содаңызды берсин. Разы боло бере. Канча болду? 4 сода болуп атат. О, байке, канчадан болуп атат? Бир айтып койбойсузбу, кетип калалы. Канчадан кылып атасыз? 24. Каналар, не канал? Дон кабар деген. Дон кабар, дон кабар. Дон кабарга тамаша ел. 30тан болот. 30 Мақұлмат, 7-9-ға чықты. 600 елден кече ташып айтты. Кече этти тарттык көргөздүк. Кече оптом 670, 630тан болуп атат экен. Мына сода 85 болот а төртөөнө. Я. 24төн сурап атат. 21-де. Макул, байке. Рахмат. Мына ушундай базарын. Ой, пикирлер ачык комментарий жазгыла. Кеткенде эмесе моолардан тартып көрсөтөбүз. Этап менен чыгарабыз. Туугандар, кой базар өзүнчө. Анан мондай музоолор өзүнчө. Анан уйлар өзүнчө. Өзбекстанда жүргөндөй болуп кеттим го. Ары бери өзбек жигиттер жүрөт. Жаш музоолордон көрсөтүп беребиз. Кой базарларды жыйынтыктайбыз, достор.